tay min natimma si Allah je kanko ko fiima ko tum wonde on dafi ko ko heɓata ko ɗum tumodara ana arane goɗɗo kadi seeɗa goɗɗo no wallude man kadi a walloremo seeɗa kono ɗum no wulɗe ñinama Kongo Tanti Yara Naraga Yantu Yugi dia yati rang corona Alatu Yantu Albat Miro. Fala lupa sakal minta kito. Oh. Ini rasa tali kayu. Neske no wadu rinia. Oh, apa enggak? Anar ni. Yara. Okay. Che cuore un comincia di dopo. Oh, La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mi jatti do ko wala. Ko mo jatti ni dum do ko wala da. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tigi mo mi dum dia katal dia. Andi ona bi de tangeje ko. Bara faka. Oui, grand John mi bara fera ba lu kobri. Akobri sto malo mun. Ya ko ana akobri so manyira. Ya kolon tan na va et vient namuna tamba. Akoli ma wona raba kif. Bara me na fla bana ba akobri so manyira. Na gaibe en que grand Johnny. Hein? Bira du nongoy. Bira fes. T'as compris? Bara me. Na va et vient ma tongo mago. Voilà. Allô, ça va? Ça va. Ça va bien? Boss, par là. Grand, nangari kama. La mapi. Mojano. Attention, la dupika. Dupika. Doucement, dani lanka. Ok. Ko ko fala. Grand mi do ani mi do mapi kangeje jaajambe. Mi jindi mi dogi ya mi feti. Jaajambe jondi kangeje bi yaani de mi yaddi de. Gorko wari ka suudu lubi lan satante. Wo mi lumo ya ka hurko. Mi jonni mo satal de mi naati kan suudu. Mi yermi to jetti mbus kanyo ngo yeyi. Mi faala non explicande ma fi on zen de don sayda andi mo bayono ngon jinde ka sare don anda grand jonko dabboni danejo seeda fatuma kenejo mo wacciti bawndo ni mo wadi kilot bayo wadi o jetti kangeje den ko mbus pore ko tumbi kilot makko acci don mbusum balew o acci don ngoye mi yari mi firti mi tay ko kilot ton grand mi do ani ha mi dogi ya mi feti c'est bon nani ko holla ko bon annon ko dum faala tikiti yon joni ko mi faala grand bay don andi ko woni e nder saar den ko mi faala walla lan no mi yettira mi grand yettiki an kadi bay seeda walla mi ani mi mabike mi jawri mi joldi mi falike mi alike mi ronko ande kombo wata mi walde mi mijiti yami tay ko ami watarde walla la angilan andi angi fay ko ma ko wa wayla wallude no walla grand ok problème ala ay la min si min desidi mi wallete ay ayo waddo ma dum il faut dima mi nangay
est ce que a faami awa grand minanga mi kono condition ko aldude kon ta firtode firtota ko grand wata firtode firtota ko dandi mi misura e balowa Cristiano dandi ɗum ari non mi ha anda kanko waɗi Messi kono min mi waɗa Cristiano a faami mi grand mi faami walla deke hande mi wallete awa est ce que a faami mi wattay ɗon kadi 5 bajin gasi grand walla tum yetta Ok. o kanŋe woni ko woni kon fof y a pas de problème walla y a pas de problème awa joni mi décidanima yawara mi andi ko faalla ko est ce que a faami kono grand andi ko no mi faala ko wallatalan kon fop wallalan e nder hannde mi annda siko feƴƴo e sina feƴƴo kipanalan fop régile e nder ñallalande gan mi yaltuno bimbi hari mbiyanno saƴude mi jindi ha jon jiyanɗi yorti a yiila mi jindi hanage yalti c'est bon y a pas de problème joni nani ko wolla ko na hay min jeey walla non c'est pas mal mi yaltay joni joni si Allah jaɓi ɗaɓɓitay mo hammiyamo mi nangamo kadi mi jonnamamo est ce que a faami ƴetten kadi kanŋeje allo Oui. nala to e grand miɗo maapi min tanti numéro ma o ga miɗon kiyala feƴƴude miɗon faala e yiidu moƴƴano miɗo wujja kanŋeje mi Quoi? dogi fimu ha mi feeti mi dogi ha mi jindide yetnago Kanye? mi faala wallalan fimu ko na noon téléphone an gonni la acci téléphone an suudu ka mi yaltuno bimbi mi hew talto mi luɓi téléphone ni Ah. awa grand joni yandi kipanan fi allah ene laaɗo kipanan fi allah grand Ok, j'ai déjà compris. Je n'ai pas à gendarmerie là-bas. J'ai déjà quitté, j'ai parti à la maison. Ok. Il faut faire ça vite, hein, parce que le problème de Kanye là, pour parler ça dans les rues, c'est pas bon, go. Ok. Merci. bon inen ɗo fi mission ok grand itta kolon ka an gonto wonnoɗa par ce que an hari ala ɗo bon Allah yawno ɗon no ok ngeɗu mission joni no e naggay woni saare nde Allah ala joni wonde e wadde est ce que on faami Ok, addemo kadi addemo joni Allah on faami onon ɗo ɗiɗo nangon ka sorti pita on faami vous deux là onon nangon sorti yo yargol ngol Sénégal popodra hein min mi nanga saare nden addonmo joni Allah ala on nani Joni big up Bismillah. Allons-y.